Sada molim blizance, prijatelje naše Svetosavske bašte. Marija će ostati u publici, takav je dogovor. Marija i beba koja je na putu, Miloš, njen suprug, oni žive u Beloj Vodi, dakle u Srbiji može da se živi u srpskom selu Dobro i u Kruševcu. Njegov brat blizanac, Milošev brat Uroš, je u Kruševcu. Oni su pripremili čestitku. Hvala vam što imate novi zakon, ali zakon ljubavi. Blagodarimo Bogu što je u Lazarevom gradu zasadio predivnu baštu koja je procvetala sa Božjim blagoslovom, molitvama našeg svetog oca Save i svih svetih. I zahvaljujući neumornom trudu hristoljubive i gostoljubive voditeljke Ljiljane Pantelić i svi koji su bili njeni gosti. Moja supruga Marija, moj brat Uroš i ja udostojni smo da postanemo deo ove kultne emisije u kojoj smo prikazani u najlepšem svetlu. I tako nam je na dar data velika radost i čast, ali i odgovornost. Da negujemo sve one talente koje nam je Bog dao, da čuvamo našu porodičnu ljubav i sreću kao Božji dar, da živimo i na selu i u gradu, ali da se trudimo i borimo da očuvamo blagoslov Svetoga Save, kako bi nas bilo više Srba svetosavaca. U čast jubileja ove emisije napisali smo malu pesmu koju ću sada odrecitovati i koju posvećimo svim gledalcima Svetosavske bašte, a zatim ćemo Uroš i ja uživo da izvedemo našu patriotsku pesmu za Kosovo i Metohiju. Ono što čisto srce stalno želi i mašta, velikodušno mu daje Svetosavska bašta. Predivna emisija čija je glavna misija da se hrišćanska srca lepo oradoste. I zato ima drage hristočežnjive goste, koji se trude i mole i duhovno poste. I svako koji je udostojen da bude gost Svetosavske bašte ima i odgovornost, da svuda širi ljubav i iskrenu pobožnost i na delu pokaže pravu hrišćansku radost, da revnuje i neguje svetosavsku duhovnost. Odnos sa bližnjima je sa Bogom odnos. Svetosavska bašta je naša dika i ponos, izvor duhovnih radosti, za dušu sladosti. Radujemo se u Gospodu sa puno blagodarnosti. Neka bi dao Bog da Svetosavska bašta cveta i donosi divne plodove na mnoga ljeta. Amin.